Na ka jingjur jong uslap ubala peteng hadu menta ka sengi. Kalawan ra ka jingtua ki surok bat kelenti ki sengkin. Ha ka baka PS Sangma Stadium kabadan hanong bak tura ka step jong ka arpo terik jaliu arjar apolai kalatuano. Katkum ki video berkidur bala sapriang ha kirensan sosial media layu i baka ketika stadium. Kalatua baka khandau kelatu juru siki jaka badon ki kali. Kum man kedau hang ni. Baka jala kelasaki dah usnam baladap baudum jong ka ying dorbar tawai ulah khalam barha ka kanti bamenta ketika stadium kabarang suplisyan da menteri rang bak ka jala kelatuano. Ha ka bede baka jingtua jong ka stadium kelapan pai kemat iki babun ki ba jong ka jala saha ka JN Stadium ka bah Shillong kabarang ya syaprang menta ban pentrei. Apa ramai itu gini ya?